Bismillahirrahmanirrahim. Ingkarya sa lisimano siya, mahukaw sa pagyanon ikutan. Madugal siya magkasabot ingkaikot niya. Sa di isab magpanglihil. Uning pagtawag simbihan, the platinums. Sa wabyanon mo siya ikutan, dugalan, sa di siya magpanglihil. Ang paingkaikot amuna ini insakit, sangingi. Labi rin hasakit sing COVID-19. Marampay COVID-19. Bang mo siya piyachika pa doktor. Kaingatan niya pa in resort, negative or positive. Adapun, in sakit, kaikot, wayroon duga ing makaingat ka niya tupot in Allah Ta'ala iwan simbaran niya. Iwan simbaran niya. Ang kanda, in kaikot, miskin na karayahan. Amuna ini insuway na tulando uwatan. In miskin, ang kansya imikot pasalan, amu-amura kailon sin niya. Ayaw sin makainino, intaw dayahan, labi-labihan, ikutan da. Sampay long sin kaibanan, di santuan, mainang dayahan, bang bukon ikutan. Apin Allah subhanahu wa ta'ala piatumtuman kita ni. Amin supaya kaubatan in kaikot sin tiap-tiap din kato. Uy nagis na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyusyo in kaubatan niya, in kaikot hagin hawabaran niya, sila na yato inagparungtungan. Allahu Akbar. Nagparungtungan imano siya bang niya kaya ubatan in kaikot niya. Ang paipyagbiddaan sin syahi iwan sin bakhil in bakhil kuripot sa jakaw patawrukaing bang pawaran mo mamurakaw. Walaupun in parkala syahi kuripot pakaw pawaran mo kuripot pakaw parukaing. Ang kanda paubatan ka to sin Tuhan tarabuhay. Bang ini kaya ubatan. In sakit kaikot ini syoha ini. Dihilan kita tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala dua. Panagnan tungbas di hadunya. Iniril kay Allah subhanahu wa ta'ala dua, sutsihun inarta mo, iwan sutsihun ingin hawabaran mo. Dari pagsutsi sin harta. In arta mo, amin piaglugtuan mo, piagtabaruan mo, mahinang siya salanu arta. In agis na Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala, kawa kamu. Deng hamanga arta, deng hamanga rijiki, bius kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nyo ini kiyawa, ang panupyag sarak ka, piyag pahampit nyo hamanga to barhajap, amunanin arta, sutsihun sin Allah ta'ala sarta arta sa litsin-litsin. Tak munah. Karayaw, iwan paglano sing ginhawabaran, diyarin dagbus. Bang kung nagpahampit lima nung ginhawabaran mo, marayaw insasabutan kay mo sintaw. Unin niya nung sintaw kay mo. Masyaallah nga ipahaji, masyaallah nga iustads, masyaallah nga guru, masyaallah nga ikwaneto, wailong nga rumayaw. Di long bagstakaw long nga miyungat, di mahinang inkabta imbungat mo dua, magtuya automatic dumihil siya. Masyaallah. Kita mo? Apa intuhan tarabbul alamin? Intuhan tarabbul alamin. May takita piatumtuman simparkala biya ini. Sawab aminin sakit suway na to pindahon. Damikan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam piatumtuman kita nyo. Dawu mardakum bisadaka. Uwatin nyo in sakit nyo si pagsarakka. Aw nagyan hadith kay wanalong nga daif, log si kay wanan sahih. In hadith ini, piatumtuman kita nyo, kisan kita nyo silhambok, alim, Sheikh Muhammad Hassan, alim dakula doon na Egypt, daya, salapi. Kisa na inhambok tao jimato, aulong nga classmate ko, awak to siya lang nga nagpachika pa London, iyan siya lang nga sin doktor, aulong nga sakit mo cancer. Di nalong nga lumukay ing kabuhi mo, 2 patubulan dakuman. Awak to siya iyan,
Minui na siya paula ijit, biyak sin anak kasawa niya, wayroon na kauyom maraw. Ikaw, kuno baitaan ko na sakit mo. Way siya nakauyom. Awak tuman, biyak na sin anak kasawa niya, minui sa japaway, way misan nakauyom. Bisan ng gimulugol pa mga anak kasawa, di akad ikahulgol sabsin karukaan niya. Dayahan, millionaire. Awak tuman si Mayna at jimaging-jaging siya. Pag jaging niya liyanggal na book classmate niya, lang nga jo, alhamdulillah, yabutan mo pa ako, biya ini nga bakas ako nagpachika pa London, aon ko no sakit ko cancer. Nasampelo nga, biya ini na, dilan na ako uwat beni-beni kakinisan. Na pag-ubos, pag-uwi kailo sinmas, pag-jaggingan, aon kita niya magtutok-tok sapi. Magtutok-tok sapi yaon, pag-us, aon piksik-piksik sin unod sapi. Puton sinmas babay, ilon palom silupin. Paglun palom silupin, kawaw si mas babae, nakaatud intaw rayan amin taga-sakit cancer. Himan sulim pangatayam niya. Iyan na babu, unuhon mo ipigsik-pigsik sin, amin unod sapi yan. Lang yung tutuan, puntahon ko na wayroon na pakaun inaanak apo ko. Ando, bisan na kuman, pigsik unod sin sapi, karahan sila paway. Timu iluha sin tawrayahan himansul. Himansul. Iyan niya magtutok-tok sapi, ako magtuk sapi. Dihili kailo imas bawa ini. Adlaw-adlaw 2 kilo. Allahu Akbar. Kimuyag imaas. Kuyag di kasipat bini paway diarahan in anak apo sinunod sapi. Dari sab sindi kato. Kahanan na to jimat to kasigpitan. Wayrong makapakuyag. Hatay mangur na to aga Islam. 2 kilo bukas karilan mo. Landuin kuyag nila mo ipaway. Sawab aun na mamistang sin anak apo nila. Makuyag na sila. Ang pawang una pakuyag imano siya. Adlaw kiyamat. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kasusahan sin mano siya. Giantian mo sin kakuyakan. Adlaw kiyamat. Pakuyahon day sabko sin Allah ta'ala. Hamang nga na pakuyag mo. Pag kayo paway sin masusog. Imuyom siya blooming, law sin mga anak. Uyama, blooming kao. Uulong niya, ma. Law sin anak, uulong ng mga anak. Sablong niya, istoryan niya, mas babay binidihilan ko. Mas babay dihilan ko, ikimuyag ako. Napauyom niya, panatiyawagin anak, nostalgia, tapanghati, syara sini agama Islam. Nangindua, ya Allah, pakuyag ayama. Yasin ka pakuyag niya, ama asbaway yato. Pagawos sin Judith niya matto, pagpachika palundon, kubla ng doktor. Law sin doktor, amazing. Long niya uno impiag uwat mo. Long niya dok impiag uwat ko amur impiag dihil mo. Iban sinaw sa dyan na hinang kusarak ka. Amin hamok mas baway. Long sinamok ka na doktor. Wayroon na sakit mo. Allahu Akbar. Sawab sadya sin uno. Sawab sadya sin amuin pagsarak ka niya. Nalawa in sakit niya cancer. So magawa bukon niya timaksod. Di na kita no magpaubat. Long mo isarak ka ko na sadya, bukong bihat to, sa siya to nagpachikap na, piyakit na pa doktor, limawag sadya sawab, salta na hinang sawab pa, kaya huli sin sakit niya, pasalansin, pagsarak ka na ito. Allahu Akbar. Damikan tong basing tao, amuin, magsarak ka, dua adunya, dua adlaw akhirat, adlaw akhirat, ang katun indarajat niya, damikan adlaw akhirat, dugaing dugaing insulwa sintao makisarak ka ang patimurahon. Yakaw tayo mangud ko ka Islam magdaratong na bulan Ramadan bangman kita no makaabot insyaallah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan amo na ini impag-aasagan sinarta nato tumtumun nato yakaw rayahan yakaw miskin ay ikaw maog tumukbar sin kagaus-gausa mo sawab intuhan rabbul alamin darang kita no piatumtuman wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum uno-uno in magaston nyo hitong baskura hitong basda paginhawa baran nyo mount asusungon makuntinya turupay mga parto wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Mubarak.